General Laurent aravuga ati mais ces gens sont des aventuriers ko ibintu twumvikanye ko atari ibi comme ça c'est comme ça we yanze kujya Kinshasa il est resté asigarana na Mutebutsi n'abandi ba officier bari bakomeye bavuga ati nya pas moyen aba bantu ko atari bitwumvikanye bagiye bati Kinshasa ko atari bitwumvikanye byagombye kuba. Et c'est ça la naissance ya CNDP. Iragenda bafata Bukavu baba basubiye inyuma nibwo bagiye mu Bwiza intambara iratangira ivamo iri akoro nshima n'uyu munsi ya General Laurent yasenyanye na leta iyi akoro y'ubwenge muzayisome iri kuri internet. L'accord ya CNDP c'est le meilleur des accords yagombye gutuma Congo iyoborwa neza nk'igihugu kizima. Uko byarangiye murabizi, ariko hari abatubwira nge ntago nayisomye ngo nyirangize. Wenda bingaruye muri za province ukuntu wasubiyemo bivuga yuko hari ukuntu igihugu cyagiye gihindagurika kandi koko nigiye muri Congo ngenda mbona geopolitique yabo igenda ihindagurika irimo akajagari. Hari amakuru yigeze ngo mu gutwi avuga ko General Laurent yagombaga gucamo igihugu inshuro 25 agakora 25 province. Yari byo cyangwa ntago ni igihuha? No, muri akoro muri akoro niyo yari gomba kwemera ko leta gouvernance ya Congo ibajere muri federalisme. Niyo yari intambara ye principal. Okay. Muri yo federalisme c'est-à-dire akaba eta zigenga zikagira leta iri très réduit à Kinshasa izahuriramo uniquement ministère seulement soit ya défense ni faranga naho ibindi byose bya polisi iby'abarimu akavuga ati ko mu mwarimu azava Mirangi ajye gushaka matricule Kinshasa a 2500 km kucyo mwarimu batamuhereje ubutegetsi Goma akaba azi ko ministre wari Goma birangiriye aho ngaho. Kucyo uzafata umuganga uvuye intuza iwarikale imubi ngo muganga ajye gushaka umushara we Kinshasa, umuntu ajye kuva Ituri wajye gushaka passport Kinshasa. C'était ça le combat de General Laurent kugira ngo ubutegetsi bwegera abaturage. Kira gihugu ni kinini cyane. Noneho ku buryo izo services zose de base zizaba zibazigere da chaque état. Noneho igisirikari kigakorerwa reforme, buri musirikari agakora iwabo ku rwego rwo hasi, abo ku rwego rwo hejuru akaba aribo bajya mu yandi ma province, ariko akajya mu yindi province azururimi ruvuga muri yo province. Tutimagine ugafata umuntu wakuriye hariya intuza mu Rubaya azi ikinyarwanda n'igiswahili, ngugiye kumugusha nani hariya Popo Kabaka ari buze gusanga bavuga ikintandu n'ikimbala. Me uwo muntu azaba frustré, azakora kazate kugira ngo kwanza yigi kimbala n'ikintandu. Akabati umuntu uzashaka kujya muri yo province ya kure azaba azi ko ari konseka kwa zindimi zivugwa iyo ngiyo. C'était ça le combat ya General Laurent kugira ngo kira gihugu kibe administré autrement k'ibindi bihugu biri à l'échelle y'igihugu kingana na Congo. Alors babandi bafite amaboko maremare bashaka kurya hose bumva ko ari politique igiye kubabuza kwiba Congo. Et c'est comme ça ils ont bakoze ibyo bakora, iyo projet bagirute barayihagarika. Ariko c'était le meilleur plan yagombye gufasha kira gihugu Congo mu bunini bwacyo miyoborere yacyo ikaja. Utuntu nk'utwo twose turebana na ministère zose zo hasi tukabajere au niveau régional. Ni Goma, ni Bukavu. Uruvuga ngo cyari kuba kiyobowe nka Amerika. Yes, voilà. Ntago twabibona. Mais pourquoi pas? Aba banyagwa babaye ibisambo barakabye tuzabahana. Ah oui, n'ubusambo bwatumye iyo programme bayica kandi urumva ni Kinshasa yayishe ishaka ku yahanuza. Muri iyo philosophie ni nayo ababirigi basize Congo n'ubundi yagombye kuba géré dans 6 provinces kandi buri province ikabiri independent. Mobutu nawe niwe wabyishe akora coup d'état ngo aje gushira ordre. Ojise nawe yarashaka kugira ngo arye hose, arye bya Shaba, arye bya Kivu, arye bya Equateur n'ibya Hebyose. Mais ababirigi basiga Congo bayisize muri 6 provinces zagombye gusigara ziri des états fédérés. Niyo seule solution yashobora kuyobora kira gihugu hatabaye éclatement soit ni fédéralisme.
alors abajura barabirwanya, babirwanyije accord yamaze kubasinye, habaye accord ya Goma, amagroupe arme yose yamaze gusinya gushira intwaro hasi, na CNDP yasinye gushira intwaro hasi, iyo accord ibejere. Ntuza Obasanjo afashe indege yagiye Washington agiye gutanga raporo uko accord yabaye sinye, amahoro yaje muri iryo joro Kabila bakubise intera hamwe hariya tena, nibwo zaje guhungabanya tena umutekano muri ntuza. Ababwiye general nani koloni, icyo gihe yari Colonel Kahimbi, niyo akoranaga na Afande Makenga, ashaka kumwica. Urumva, nibwo babaye oblige guhunga. Bahunze nibwo bagiye gutangira ntuza bata aba bantu badushize hamwe batangiye tena kudupangira kutwica. Abantu bagizemo ibibazo, abantu be kwibagirwa ayo mateka yo nana yavuwe jondi ni 2010 2011. Abasirikari benshi bagiye bafungwa, n'ubu ngubu bamwe baracyari makara, bafunzwe kuva icyo gihe za 2010 bazira kubera ngo ari abavuga ikinyarwanda, bari Kinshasa bafunzwe. Hata aba bantu tujemo qu'est-ce qui se passe? Jere Makenga Makahimbi yaramwishe, birazwi, ntabwo ari babone ibisaba ngo bamaneko ngo babimenye, c'est connu par tout le monde. Nibwo na General Bosco nawe bari bagiye kumufata ngo bamutware, na wahita hunga ajya Masisi. Muhire ngira ngo wabubizi. Ndabizi rwose, yarahunze ajya Masisi ajyana Murinda na Baboro. None se bahunze kubera barashaka gukora intambara, nangwa bari bagiye kubica? No, bari bagiye kubica kuko baje baturukiriya ya ko ibyo byo ndabizi, nta wabimbeshya. Kandi merci beaucoup. None se na Jean Tuyishime arahari, yarari muri mixage. Uyu muhungu wakubaje icyo kibazo arabizi. Yes. Abana bagiye Dungu, abana bagiye Dungu baragarutse, ntibabiciyeyo. Abana bagiye Ikamina ntibabiciyeyo, icyo ijondi cya 2010. Abana bagiye Kitona ngo bajyanye kuri recyclage ntibabiciyeyo. Avuze ati me finalement ces gens-là tubajemo dute ngo dukoze accord yo kubana, kumba ari kugira ngo batwice. Nibyo byavuyemo iki M23. Nwe kujya babeshya ngo abantu bashatse gukora intambara, aloro bagahisha provocation ahantu yaturutse. Noneho yo ntabwo ari amakuru ngo nayakera y'icyenda na gatatu. Aha niho ngera, aya na yejo bundi. Aha niho ngera agahinda kakanyica. Aha niho ngera njya agahinda kakananyica, kuko abantu bajya bafata iriya ntambara ya 2013 bakayigira nk'aho ngo ari u Rwanda rwamanipulwe na ba Bodo. Oh no. Vraiment kubera kutamenya ibintu abantu bakagenda muri icyo kigari. Ndagira ngo ukavuge wongera ugasurinye, kuko ibyo bintu ntago abantu babizi, kandi bagenda muri za propaganda nk'izumwe wabonye azamutse aha ngo u Rwanda mu by'ukuri. Kahimbi yateza Afande Makenga ambush, aragiye kumwica ko arazi ko ari buce Nyabibwe, erezema bishoye ko araciye indi nzira ntiyamubona, mais le plan était kugira ngo mu elimine. Le même moment bari gushaka ko General Bosco nawe bamwica kuri Goma muri iryo joro. Babipangiye mu ijoro rimwe ko General Makenga agombye gupfa muri iryo joro, na Bosco ntaganda bakamwica. Alors kuko bari bazi ko niba bakoraho bakabarata, barahita bagenda bagatangiza intambara, pureka aba business barayibonye, babibate voilà no Rwanda rwababwe bagende. Mais ni Kinshasa qui les a provoqués. Ufite indi teze azayizane twumve, abantu bareke kuba manipulé. Nuko intambara ya 2012 yagize ute yatangiye. Itangiye ngabo barashushubikanye, baba bafashe Goma. Uwari General Olenga icyo gihe wari wa force terrestre, muri buku kuntu yirukansa ajya Minova asiga n'inkweto. Yagiye mugurukanya. Aba ba general bose bantuza ba wari nani bayetumba, uyu ba komisa ngo ni ntuza nani Mamadou ngo yayirwanije he. Ko yari propagande gusa. Niba yararwanyije M23 yarahunze te ajya Minova, iyo ntambara atarwanye arengera Goma akayivamo, c'était ya propagande. Ni provocation yavuye Kinshasa niyo yateye ira ntambara ya 2013. Iyi ya 2021 c'est la même chose. Bagiye kubafata, nigeze mbivugaho, sinzi wenda niba hari abantu no batabizirikana byo duprofite tubivugeho ko amasaha yanagiye tubirangize wenda. Rwose komeza, ufite umwanya, nibakomeza rwose. Abantu babona amakuru. Oya
uri kubivuga M23 biri kumfasha iragenda kubera ko ikinyoma cyarakwirakwiye abantu noneho ibinyoma babyumve banabimenye. ni Yego rwose M23 nta Sadek yayirashe, nta Mamadu wayirashe. Bazatubwira aho urwo rugamba rwabereye, niba rwarabereye nta mugenga, niba rwarabereye hariya Kanombe, niba rwarabereye mu Kinyamahura, ni hehe barwaniye bavuga ati ingabo za General Makenga barazikubise ziragenda? No, nibo bonyine. Ntuza igikundi cyagiye mu Rwanda kimaze kugenda après 7 mois, habaye 7 mois après niho Afande Makenga yumviye abayobozi ba Grand Lac avuga ati abandonne cette affaire, ikibazo turagikora, hari accord ya Nairobi niyo tuzagenderamo. Ese komisa yafasha abasirikari bari kumwe barambuka bajya Uganda. Bageze Uganda, iyo leta yabatsinze, kuki yemeye kujya kuganira nabo? Habaye ibiganiro après ko M23 iva muri Rucuru ijya Uganda, hari ibiganiro byakomeje hagati ya Kinshasa na M23. Les accords zirahari za 2014 na za 2015. Kinshasa Malumalu n'uwitwa Ntuza François Mwamba nibo birirwaga chaque jour bajya Kampala, bajya Nairobi kuganira na President Bertrand, bavugana na equipe yose ya M23 y'icyo gihe. Abo bantu mwari mwatsinze ngo mwabanetralije, mwari muri kujya kuganira nabo iki? Ko mutabaza mwebwe aba propagandiste, mutabaza Kinshasa bajyaga kuganira nabo iki? Abo bantu batsinze koko militairement, umuntu waba umutsinze muri tere ukagenda tena ayahunze mu mahanga ukajya kuganira nawe? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka rwose. Okay, noneho babinaniwe, Bertrand amaze kubakwensa, nibwo bagize bate? Bumvikanye na leta ya Uganda, pas comme état des individus. On peut les citer. Uriya Crispus Kiyonga wari ministre wa défense, niwe wazanye ako kavuyo, ariko nawe manza muze Museveni yaramaze kumuvira sinyimwumva. Arya amafaranga ni Malumalu wayajyanye na François Mwamba kugira ngo abana bari hariya Bihanga babafate ku kingufu babasubize muri Congo par la force, alors que accord yari maze kubasinye yo kugira ngo habe noneho bumvikane, habe iyo accord, habe une intégration. Bari kuva Uganda bakagenda bakakora, noneho Kinshasa igashira byose mu bikorwa. Iravuga ati no, ntabwo tubikora, reka dukopere na Crispus abadufatire bapakira amakamyo. Bazanye amakamyo ku manywa, article zirahari, jya muri Google shireho ngo attaque ya Kaya Bihanga. RFI yarabyanditse, BBC yarabyanditse, Deutsche Welle yarabyanditse. Iya ini lettre meme President Bisima yanditse adenonce icyo kintu. Baragenda bajya muri ka babarasaho, abana barakomereka, abo bafashe barafata, abandi nibo babacitse baratawanyika hariya Kampala, abandi baratawanyika hirya no hino. Ariko wari uri vision ya Afande Makenga, bari bashaka ngo bamufate nawe ngo kukingufu. T'imagine iyo derive ikinshasa. Alors kugira ngo abantu babyumve neza, ongera dusubiriremo, abantu batumva ari leta ya Uganda yabigizemo uruhari kugira ngo igurisha abo bantu. No, c'est un individu. Okay. Kandi uwo individu nawe ntabwo acyumvikana, ntabwo ari leta ya Uganda, ni un individu akoreshejwe na Malumalu, uyu wapfuye wari president wa Seni, na François Mwamba, nibo Kabila yohereje icyo gihe. Kuvuga ngo ni diru ye y'ubusambo yakoranye n'abakongomani mu kugurisha abana bacu. Yes, yaramaze gusinya nabo accord ya Nairobi, aho kugira ngo bayishire mu bikorwa, batahe noneho ku mahoro, bagende ibyo babasezeranye babikore. Aca bugeri bwa nyuma bakoresha uwo mugande kugira ngo agirute babafate ku kingufu babatware. Ezema koko barashoboye, batwayemo nk'amagana ngahe, babajyana Kitona. Jya kuri internet ubaze abana baguye ikame, bagezeho barabamaltreta. Abo bana barabamaltreta, babiri bahise bapfa umunsi bagezeyo. Abana bakora manifestation, bakoze manifestation babarohamwe amasasu. Biri kuri YouTube, amakuru arahari, ibinyamakuru byarabyanditse, abantu bagiye bareka propaganda. Avuga ati mo abantu kume baje gutwara abana, kuko bamwe babajyanye Kitona, abandi babajyana Kamina. Abana barapfuye. Ibyo ni byejo bundi 2015, ntabwo ari kera 2014 2015. Nibwo rero Afande Makenga ati aba bantu sont moins sérieux.
c'est comme ça il s'est retiré aravuga ati reka ntaye noneho nibwo yaje mu birunga hari ntabwo yaje aje kurwana yaje ahunze avuga ati ahangaha ntazahagwa reka nizamukirara mu birunga nibera aho ngaho 2016 2017 2018 2019 ejo bundi Tshisekedi afashe ubutegetsi aravuga ati okay Kabila niyo twahanganaga uyu mugabo kubera aje ku butegetsi reka dukore nawe deal turebe ko aya masezerano yayashira mu bikorwa c'est comme ça contact zabaye Tshisekedi yakira delegation ya M23 babikinshasa bati voilà ngizi ngabo ndazibonye ngomba gukorana nazo ama accord zabaye sinye uko byagombaga kugenda nibiki yagombye gukorana nabo 14 mois Kinshasa mu gitondo amakuru agiye kumva ati delegation ya M23 bitangira kunuga ngo bagiye kubica amakuru yarasakaye mu manetwork bagiye kubica kandi koko byari ukuri Ibaranki niyo watanze amakuru ya mbere avuga ati arananiwe icyo gihe niwe rukuriye ya mécanisme national de suivi avuga ko harimo bamwe mu bantu ba maneko bakinshasa bagiye kwica delegation ya M23 habo tuvuga abantu batanze amakuru kugira ngo babafashe kuhava barahari barazwi ntibaba nanyumva bazi ko ari uko byagenze la délégation a été sauvée de justesse ivi Kinshasa bakigera intuza Bunagana muri uwo mu gitondo cyaho directement bajya Kinshasa ijya gutera aho Makenga yarari abantu twari kumwe muri deal delegation yari Kinshasa tumaze kumvikana dore amezi bamaze baje kudutera kuko babwiye Tshisekedi ati yo wikozeho aba bantu urabazanye tuzongera kwiba dute ko tuzi ko General Makenga atiba uyu muntu ugiye kumuzana muri iki gisirikare tena wikura amata ku munwa amafaranga abonaga muri ba FARDC n'amafaranga yabo murya yakureho wendo batake nubatera tuzabishiraho ko n'u Rwanda ese comme ça formante bashaka ikintu kizatuma abona propaganda yo gutegura manda ya kabiri au juste gutera M23 c'était le plan yabaye conspiré muri Demiape na ANR kugira ngo barebe ikintu kizabafasha kubona manda ya kabiri ya Tshisekedi et voilà c'est ce qui a été fait parce que campagne yagiye ati u Rwanda rwaraduteye kuko yabonye ko nta kindi azerekana imbere iyo abantu kugira noneho utarakomeza bumve yuko bataduteye tubibunagana ahubwo baduteye turi mw'ishyamba c'était mw'ishyamba muri Sabyinyo d'abord bajyanyeyo helicopter ebyiri ngira ngo zimwe zagiye no ku ma social media zaragiye zigiye kurasa ahubwo zikorayo n'impanuka yazari zirimo n'abarusiya voilà yego mubyibutse nabyibutse rwose ndabyibuka na makuru ya vuba n'ufite mémoire de poule je pense adashobora kwibagirwa helicopter ebyiri zirimo abarusiya yararimo ubundi muhire yagomye kuba tubwira n'aya mateka yose oya ndakubwiye nari ndimo we twihishemo none se nge nari ndimo ntabwo nicyo kibazo ko ni kwaza muhire nute abarirwa amateka n'umunota birimo kandi yarabirimo okay tukomeze alors ubwo tentative ya mbere yo gutera ibayishuwe helicopter zazigiye kurasa Fande Makenga ziba zikoze impanuka zigwa aho ngaho bakubita y'ubwa kabiri nibwo baje kujenga imbunda zikomeye hariya nta mugenga batangira kurasa hariya mu birungo icyo gihe abate finalement aba bantu isomo sérieux nuko rero n'abana bato niba ari nk'abangaye manza atarafite amakuru dufite nta nubwo yarangejeje n'abana 10 nibo bagiye bafata Cyanzu babafashe Yarambuzi babafashe Runyoni catch Bunagana tombe pa abakomando bantuza babahibu ba Colonel Mavinga ngo baciyeho nta mugengiraguye Rucuru nanguka ese comme ça ntabwo ari intambara avuga ngo Afande Makenga yategura intambara uko bizagenda c'était la provocation n'ubu hose ahantu M23 igenda isubiza si la provocation de Kinshasa iyi ntabwo ari propagande na makuru a verifier na Kinshasa irayazi ko ariko byagenze nuko bashakaga kugira ngo babone la Libye bazakoresha mu matora yanga yakozwe ya 2023
kugira ngo babone quel discours bazakora, parce qu'il fallait trouver ikintu bazaliya n'u Rwanda, berekane ko ari u Rwanda rwateye turivamiwa, none mu mpereza indi manda le Rwanda je dois le neutraliser ainsi de suite. Ubu ndi kwibaza rero indi manda zavuga noneho quel motif vadone, ubu yarayibonye n'u Rwanda aho agiye, si u Rwanda rwaraduteye bamaze ati zana abasirikare b'u Rwanda wafashe ku rugamba, ntabo zana ibimenyetso, akajya kuzana amafoto ngo Nations Unies MONUSCO ngo yafashe amafoto ngo abasirikare b'u Rwanda, abo mafoto bayafatiye he? Bayafatiye Rumangabo. Ese Rumangabo ni mu Rwanda? Niko amahanga baza, ndi kwabwira ibibazo abadiplomate babaza abadiplomate b'Kinshasa mu manama. Aya mafoto mwafashe ngo n'abasirikare b'u Rwanda, mufite drone ibirebana nationalité z'abantu, bakaba bloqué. Nibwo bagiye batanga udufaranga muri aba ba expert ba Nations Unies ngo non nous dénonçons l'appui du Rwanda. Ako karaporo niko bagendera, ariko nta fact nimwe Kinshasa ifite ivuga ko uru rugamba ari u Rwanda rururwana. Alors ariko u Rwanda rwo rufite preuve yerekana ko FDLR ziba hehe, ziba muri FARDC. Kubera iki? Ibimenyetso byaramenyekana, ba gavana bose barashwe na M23 ejo bundi, bantuza baba bose barashwe baruhinda bande, ntabwo baratiwe mu kabari, abitwa ba Ezira, abitwa ba Pasteri, abitwa ba ariko se muri kubara mutobo yose ubundi ntiyuzuyemo abavuyeyo mutobo barakabije, nabo bari barimo gushakira kure. Donc ntabwo barasiwe mu rusengero, ntabwo barasiwe mu bukwe, barasiwe ku rugamba avec les FARDC. Ngiyo ukuntu iyo bahaye chaîne ya AFDEL, RCD na motivation ya buri kintu, n'ukuntu cyagiye kiba manipule byose bashaka kubyereka ngo n'u Rwanda ruri kubikora, kuko niyo cyo Kinshasa yari ishaka kugira ngo immobilize tout autour de lui iyo conspiration kwerekana ko u Rwanda rushaka gutwara igihugu ainsi de suite, rukibagirwa ko noneho ati voilà n'impunzi ziriyo nta nubwo ari n'abanyekongo, n'u Rwanda rushaka ngo ruzana rudeverse ni population yayo muri est ya Nord Kivu, faut faire attention, il faut résister. Iyo ni manipulation pure et simple. Twerekanye uko impunzi zagiyeyo, ahantu zari zituye, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bagiriwe, ukuntu aho akoro zigeze hagati ya Congo ya HCR n'u Rwanda, ndetse na HCR n'u Rwanda rwayikorompye ngo rwemere rujye gusinya tripartite ari abakongoma ari abanyarwanda ko kugiye gusinya. HCR iziko ari impunzi z'abakongomani zahungiyeyo, amaraporo arahari. Uze kunyibutsa minister, ndagushakira raporo Human Rights Watch yakoze muri 1995. Ibi bintu byose iyo raporo je pense ishobora kwa ndebye mantuza ndaza kuyibona, yerekana izi ntambara zose z'abanyirima. Iyi raporo mapping report ndashaka umuntu azayitelecharge uyisome, ushiremo ibi byose nakubwiye ayo massacre yabaye. Iyi mapping report bashira imbere ngo nongo on va coincer le Rwanda, ahubwo mapping report bayishize ku mugaragaro, abakongomani bose b'autorité bose bafungwa kuva kwa Cyungwa ku Mwanzira, massacre yakoze y'abakasayi yakoreye Katanga byose birimo. Ibe nababwiye aba ex-phase bose ukuntu bisha abanyamurenge 95, ibyo byose biri muri iyo mapping report. Ariko ukuntu Mukwege yishira imbere o mapping report, nyiravuze ati iyo mapping report bazayizane barebe ko naba Mukwege bose nabande bose batazafungwa. Nje naketsa ahubwo ko Mukwege ashobora kuba ari abandi bayimwandikiye ntayisome, nta nubwo yari yayisoma, nta nubwo azi n'ibirimo, ariko ayisomye yahita yabandona. 100% nanjye nuko nguko mbibona, ayisomye yahita yabandona, nta nubwo yazongera kuyivuga. Generayisomye yose incrimina tous les leaders congolais bose babazayirwa, baba general bose ba Mava, ba Baramoto, ba Eluki, bande bose barimo, bantuza uramuhungu wa Mobutu, bantuza ba Manda, bande biriya bikorwa byose bakoze Kinshasa, ils sont dedans. Massacre zose zabaye z'abanyamurenge za 95 mica abanyamurenge za Minembwe n'iki byose birimo, ubu bukorwa bwa byose byabaye by'abangirima byose birimo muri mapping report. Donc nta ntambara nimwe
je mets en défi hazagire nuza no kuri televiziyo dukore deba anyereke iyo ntambara ukuntu ya M23 ya 2012 yatangiye ari impla yakozwe ngo u Rwanda rwakoze inama na ba General Bosco ba Fande Makenga ngo mujye gutera ni Kahimbi na ntuza wari komanda wa 34e region izina raraza kuza icyo gihe jitu yari Kitenge aracyahari Kitenge c'était son plan General Kitenge arahari muri retraite ariko arahari uwapfuye numwe gusa na Kahimba ariko yarapfuye na Mukutu yarapfuye c'était parmi na Kaleve nibo babaye aba planificateur biriya ntambara ya ntuza ya 2012 bati mugende mubafate nimushaka kubica barahunga nibahunga bazatanya intambara ko musa tuyishire ku Rwanda nituyishira ku Rwanda parce que Kabila ari gutegura nawe amatora 2016 kugira ngo abone discours yo kuvuga ati voilà ntabwo turakora amatora kuko turi mu ntambara et c'est vrai il a réussi yo kuglissa amatora yagombye kuba 2016 agira imyaka ibiri amatora atabaye ari kubesha ngo ari kurangiza intambara c'était ça le plan niyo amatora yabaye 2018 communauté internationale imushiraho pression nibwo yagiye gufata Tshisekedi aravuga ati okay reka umwafazari muhe ubutegetsi ariko ngiwe nsigare ndi muzima afata umuntu wari watsinzwe amuha inzira depression yari muri gukora amazi imyaka ibiri yongeye kuri manda yari afite ari gushaka ngo justifie ko atakora amatora kubera ari mu ntambara ngo na M23 n'u Rwanda voilà. Unatwibutse ukuntu aba bantu bakoraga bagiraga habaga ibarura buri mezi 3 leta ya Kinshasa ikaza kureba niba abo basirikare koko bahari bari kumwe na East Africa ibyo nabyo bivugeho nyabuna ibarura rya operation igize ingabo zari zarahunze ikibungo ndetse nizabaga i Buganda okay uziko bafataga amafaranga ngo barabagaburira buri kwezi buri hasohokaga ibihumbi 500 by'amadolari babeshaga ngo bohereza mu Rwanda ngo byo kugaburira ingabo n'izindi bohereza Uganda na amafaranga yaribwaga na ntuza na president c'est 500,000 yasohokaga buri kwezi bavuga ngo bayoherereza ingabo ziri hanze ngo nibo bazitunze ariko twaje kubaza amakuru yabonetse nta faranga nta n'igihumbi kigeze kigera mu Rwanda nangwa Uganda ngo cyaje gufasha ingabo zageze alors que yasohokaga buri kwezi ayo mafaranga yaribwaga na presidence na ministère de défense donc pour eux intambara ni business il faut ko babona Libye bamobiliser autour de Rwanda ni adui igiye gufata abaturage bayibazane mu gihugu vous devez résister les résistants mabele na binezo kende ayo mabele voilà ngiyo manipulation konikorwa kugira ngo ari ahantu hahore mu ntambara abantu rero bavuga ati si kibazo kizakemuka gite nabo bavuze ati habaye inautonomie naho bitabaye bityo bizakomeza bityo Kinshasa n'umupresident wundi uzaza ari nakatumbi yatambuka nawe nibyo yari gukora kuko n'amafaranga menshi cyane uvuze ngo byitambitsemo icyo kintu rakibabujije bahita baguhitana c'est des millions ukoreye imibare n'ama miliyoni bari inyuma y'izi ntambara kuvuga rero ngo intambara irahagaze hauko niyo mpamvu umufisiye wose yateza gatuza nibo bonyine bamwica Mamadou Se ninde wamwisha ibaze n'umunsi umushoferi wagombye kuburana bamurogeye muri kasho mu gitondo byuka baye mayiti ko yaragiye gutemanya avuga abantu bamwishe ninde wese ko ari Mundose wamwishe Sekoni ni wari udeployinze hariya ntuza haraboyikene Ebeni birazwi ni ingabo ze nizo zari zihari Bosha Mamadou na waragenda muri yo triomphalisme yaravuyemo ngo nongo niyo wirukanye ngo M23 yarwanye nayo hehe atwereka urwo rugamba rwabereye Kibumba rwabereye Kirugari rwabereye Imugora en fait kubera ubujiji yari afite bwa mbere iriya force yarayijemo atarayisanzwemo
wayiyoboraga yari Gakufe kandi yari amaze kujya muri M23. Hanyuma ayizamo barayimuhereza, we niwe wagombaga no kurasana na M23 na Gakufe, kuko ni Gakufe ari deployinze mu Makawa, ariko yagiye kuhagera twanagiye kera twamaze kugera i Nyakabande. Voilà. Ntabwo yari ahari. Ntabwo yari ahari. Yeah. Okay. Kunga iyo parenthèse rero warwanye na ntuza na harya ni Mamadou. Oya nagende iyo hirya Mamadou ntabwo ari umurwanyi, ni mannequin. Ça je le dis très hors ni mannequin. Ndavuga ngo Mamadou ni mannequin, wari wambaye uniform, nta rugamba n'umwe yigeze arwana. Ni nayo mpamvu bamuhitanye bo bonyine kugira ngo atazavuga nyine ukuntu ibintu byagenze. Iyo faux opération bita ngo opération orange uyanesheje M23. C'est faux et archi faux. Noneho bajya gukora karaka documentary, bagashyiramo leta izayirwa. Noneho hahandi ari gukomandinga Nyamyirima, ukagira ngo niwe Mamadou yirukanka. Voilà. Bakoze agafilime ko kugira ngo bamukavaringe, ariko baza kwibesha bashiramo Maremo Colonel Zayirwa, kuko bagiye nko gusa niwe bajya berekana ngo niwe nguri gukomandinga urugamba. Nta rugamba Mamadou yigeze, bakarasa ari mu gitondo mu rukerera. Nta rugamba Mamadou yigeze ayobora na rumwe. Niyo triomphalisme yakoze ara muri Goma, gizishaho amakerere gusa, ainsi de suite, full stop. Nta rugamba Mamadou yarwanye. Rwose abantu banabyumve babisobanukirwe, kuko ntabwo Mamadou yarwanye nkuko bivugwa, ahubwo Mamadou iriya ni comedy bakinnye yabarengeraga ku giti cyabo. Wa mu umwe muhini ye nta kibazo. Njyewe nzamutse cyane nshaka gushimira Oxygene, ariko Genzo African Boy yari yagutanze. Urihangana gato rwose, nta kibazo. Ya ni African Boy, uranyumva? Yes, ya ntabwo ari guhita aboneka. Ya ndahari. Arahari. Ngaho jya mbere. Ya murakoze, ndagira ngo mbanze mbashimire cyane Muhire na host minister na co-host Sniper nonaha, ariko by'umwihariko ndagira ngo naharaye ntabwo nje nonaha. Nuko akunda kugendagenda we na suka yangaya, ariko yahahose akunda kunyaruka. Ariko ndagira ngo nshimire byimazeyo Top Q